Khanjia Bangeni Samika Cherong Harpi, Aprangsi Virta Thipi Pen Arjuitha. APHLC Tung Panchayat Aron Kroy Kripura Panchayat Pen Kirona House Numbering Plate Lapen Risi Palome Kithor. West Karbi Anglong District Press Club National Press Day Ketalon Arani Press Club Ahem Kikim Jiaphan EM Duksing Teron Lamchak Kipi. Dur Amla Constituency APHLC Tung Ahok Hea Puthak Lamklar Kipi. All Assam Journalists Union Pen Greater Dongkamukam Press Union Atung Chilang Pet Pen Dongkamukam Along Press Day Arani Ketalondun. APHLC Asong Panchayat Aron Kroy Kripwajak Panchayat Pen Hema Number Flat Lapen Tangka Receipt FAG Mate Ami Pirong Harpirong Do Apwa Kopian Den Mepi Meke Kaipun Panchayat Gobek Lapen Panchayat Aron Nikum Kroy Kripke Kehan Bikul City Kehan Par Amplit Bang Sopit Kerangke Anu APHLC Meku Jai Katrapen Kanang Jepon Ke Ilitum karbiatum lapen inglong arat atum ang tek akalchar kapivir kam ke claim mukhia nang gibi lapen ke sarpans nang gibi lahehui nilitum roy krip pusi nilitum APHLC pen klang lo lapen ke APHLC chot kali nilitum chini lo karbi lapen inglong arat ke doan atum ta la ke kroy krip la sinitum pini ke klang lapen kadu ye phanda chuning rilo inglong arat tum anke la ke kroy krip nanggi athema la lege kroy lo pulo tangte ilitum rong asar habe pinpo lapen ke bopong asar lai huyan ta videt khangjang po ilitum panchayat bulate arona tengke la ke Article 243D along Kipudo panchayat pula amen panchayat pu biwek nang jib la pukali la ke by whatever name called pusiada ke tok do lapen ke 6 schedule arlo ke panchayat bilong le pusi constitution along ke tok do la posi la BJP tum India constitution ka pipuk lapen ke 6 schedule ka pipuk apod nilitum la kacesong akam si pini peta aku aboy pitu na bangke CM tu biram rong hang jong si aso bang panchayat kali pulutang te ini tu matheng no bang pen dak public along bang dak han taklat dak heng mathek te masalah bang itu bang pachiding dak itu masalah bang ampen halo non sarpanch ka appoint apot ke alangli la soal list ke cancel serak non pusi government duman punangi pa sarpanch dumata arrest nanggi pusi punangi ili tu masih EM athema lage constitution na birudhe lapen 6 schedule la birudhe lapen amethang mata chini ne pulukente amethang claim pulukente lante kumarni atum sige claim lage authority ave pin pen council authority ave pin pen sige claim lo 6 schedule constitution authority ave pin pen sige claim lo alang litum action enangji lapen non ini tum ke claim bang te la rong arlo private company pen non ke claim bom la adon la house number plate ka pa bona bangke nili tum bangke non bangke khangpur la kuso company ma kuso private company ma non ke bangke rong arlo ke ni tum pindur long lilo lapen la house number plate ke thon anta ni tum ke non bangke lage pe bon long lilo lapen hack at la hai bangke ni tum non claim thri bangke West Karbi Anglong District Press Club Ahin Pen SDPRO Asai Hemalong National Press Day Talon Pon Bangso Katalon Ponamayalong EM Duksing Teron IC Art and Cultural Aluhi Sarpuaman Pen Tetongdun Pen Anparta Biren Singh Inhi Deputy CEO Kat Channel Pratish Rongphar Editor-in-Chief Karbi Anglong Light JUA Maiko Mainu Bora SDPRO Junior Assistant Roton Bay Pen Kedanglok Penangat Herangke Kiklem Kedam Atung Cetongdun Pen Anparta EM Duksing Teron Ahin Pen West Karbi Anglong District Press Club Ahem Kikim Pi Ponjiaphan Lamchak Pitikangsi Ing Samjin Pen Katalon Ponamai Pachun Pon মাতা কাৰণে মই উত্তৰৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে যে প্ৰেছ মিডিয়ামটো সদায় আমি ৰক্ষা ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰণীয় আমি ভাবোঁ তথাপিতো আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ প্ৰেছ ক্লাবটো আমি নতুনকৈ গঠিত বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াটো পুৰণা আছে যিটো পশ্চিম কাৰ্বি আংলং নতুন বুলি ক'ব লাগিব আমি এই প্ৰেছ ক্লাবত উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ আমি বহুত প্ৰণীয় আমি আছে সেইকাৰণে আগন্তুক আমি উন্নত কৰিবলৈ আমি কৈছোঁ যে হামৰানত আমি প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰণে আমি মাটি বিচাৰিম আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেছ ক্লাবত এটা অফিচ বিল্ডিং মই প্ৰভাইড কৰিম বুলি মই আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দি দিছোঁ।
বহু পৰ্টেল চেনেলসমূহ ওলাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ হয় কিবা কিবি এই সমূহলৈ যাতে আগন্তুক নিউজ কৰোঁতে যাতে সাৱধান হ'ব লাগে আপুনি এজন বিভাগীয় EM হিচাপে আপুনি কি আহ্বান কৰিব ছাৰ না আহ্বানটো সেইটোৱে কৰিছোঁ যে প্ৰচাৰ মোদীকে চব প্ৰচাৰ আমি ইয়াৰ পৰা যায় সেইকাৰণে সঁচাকৈ সংবাদহে আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব জানি কি আমি মিছ প্ৰবন্ধা বুলি কওঁ প্ৰফেচাৰ হিচাপে আমি বিৰত কৰি আমি নতুন এটা তথ্যত আমি সঁচা প্ৰকৃত তথ্যত আমি প্ৰচাৰ যোগেদি আমি কৰিবলৈ মই আহ্বান কৰিছোঁ Othat langso pen Rajen Ronghang, Keruni pen Ransing Teron, Mohor Nempang Protap Kathar, News Fast Karbiang Long. APHLC Dwaramla Constituency Committee Maipu, Longki Timong, Organized Secretary Lizang Habeinti, Spokesperson Indro Tiso Lapen, Advisor Babul Sagra Atumpen, Lamklar Tipipon, Alang Litumpen Lamklar Tipipon Atingke, Long, Litum Dwaramla Constituency, Alongpen Kachapapon, Open Parnisi Kidamtang. Nifai tong kamukam tarik krehiniar ni nasolam aputhak sipini naso pherang kya meke pha nasimini doramla constituency ame phulo nasimini hin pen kipukang tung napen kejong dam kang tung abang kalalo kidam tang dong kamukam karbihan tun along tarik krehini arni nili tuma phan nongno nang ke jopon la solam sinibi la BJP tum phan kipukang tung la sinitum doramla constituency pen ke Ignuta dunde aposi BJP atum Doramla constituency long nangka phiri bob luma kopiluma lasi pini laso phirang kemei long kipukang tonga bang kelalo alang itum party hidanang bong aban akimi a BJP pu kati pupen alang itum halasa peloma alang itum laso abana akimi a BJP kati pupen se alang itum jeponno naten hala daga bangke nitum APSLC pen ki ingnuta dunde la sa hala so mailong dong kamukam la karbi hemtun pialong le rok pena phi ha so mailong kangni dunong hudu bangke alang itung phanta APSLC lo doramla along non alang itung board along dong pini la ala son se alang itung kejong pon sa alang itung phan karbia poho pen man peng pi pon se pini pen kenang tungke BJP lo alang itung phan ki hop pon sitami niltum alang itung phan homri dam lo lapen arju dam lo lapen ni tum pen ke chini pin lapen alang tum phan ke ni tum ke chin da chini ne lapen hala mohor long alang tum photo ta ni tum lang lo lapen chini lapen sin ni tum pini la salam klar bang ke ni tum doramla constituency hoi pen kachipi la se la BJP atung bang la APSLC phan la pa anang ka phere a joini si pini ni tum phan nang kal bok tap nang kal bok thu lapen nongno ta ni tum phan nang ki jo se pini ni tum la pherang kia thengno long bang lam kal kachipi do la News Fast Karbiang Long Along, Janteron Pik Kesobirta Longsi, Rotoning Leng, Dipu Rong Chingrum, Roson Rong Par Amikar, Ningkimipen Kesu Kachelangaphan, Cherabdun. Alangli, Handri Pangchupi Ekauna Longsi, Atangka Thapilo. Lasi, Alangli Cherabdun Thegapot, News Fast Ahin Pen, Churulu, Lapen, Arnamangnu, Hirjume Hangpilu. All Assam Journalists Union, Lapen Greater Dongkamukam Press Union, Atum Pencelangsi Dongkamukam Rong Sopi along National Press Day Katalon asai Padopon. Labangso asai ang dengki pachun pa media phan West Karbiang Long District, ADC, Ake Haiman Abdas Aluhisar Puaman Pen, Chetongdun, Anparta West Karbiang Long District Additional SP, Marilyn Dongkamukam, Pig Farm, Manager Harsing Terang, Labor, Superintendent Rana Inti, KSA Maipu, Samson Teron, KSA Achunbang, Sarthironghang, Dr. Mahabhishnu Tokbi, former journalist Moon Kumar Deka, Lapenke, Keongdung, Rongsopi Araratum Chetongdun Si, Mayalong RDP Dun. Media role during COVID-19 pandemic and its impact pu Athepi and Ponsi, Pinikapa Dopon, Amayalong, Asona Sonalam The Chethanpon. Mayalong, Kachopha Alohi, Samson Teron Pen, Setami, Perangke atum ahok pet pen ke klem kedam nang jia puthak lam the jai pon lason thot si ka chetong dun aluhi kedoan atum setame perangke ke klem pon nangji kele lapen kelele kedoan aputhak lam the chepak lang pon lapu aluhi sarpo ADC das pen setame COVID-19 ajoini national lockdown ahut birta aphan ki klem kedam kachepaduk pon thek apot keropi pon alang likaning je pon atengke perangke atumta Kethedung akacherap kedokok ajoini si lockdown esek setame West Karbiang Long District arat atum kedoke thak lapen keso pen kaching rai thek jia phan rat atuma phan pachini pon longlo pinia dap
por pioneer cap apor malompen bangso mai AAJU amai phu Nandoram Bordolo Lapen Greaters Dongkamukam Press Union amai phu Livingstone Bay Atumpen AAJU Lapen GDPU alama Pangjar Ponsi Surihini ra inkoi National Press Day asai angdeng mi senpen pachun pon Dongkamukam pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Karbi riso adorbar asai hem along kangdang amai ing nipon Mondol Singh be maipu Karbi adorbar ahin pen cari ponsi aluhiaman pen ajiti mung maipu kancas dikom singti mung kongchun bang kancas dikom atum cetong dun pini bangso kangdang amai along bangkep sose akimia bangpu atuma phat Karbi adorbar asong aseme Mondol Singh be maipu Karbi adorbar ahin padeng pon pini bangso kangdang amai along chingwai chingsai pondet api non eprang kibangji Karbi Anglong arlo longri amen Karbi amen pen ki irponji aphan chingwai pon pinpur me Karbi adorbar asong Samson Singh ingti lapen khorsing terang atum Karbi Anglong district ke hang lapen palonglo lasi bangso asong aphan pareng verji puaphan matha ponsi pini puthot bangso Karbi adorbar kangdang amai padupon News Desk report News Fast Karbi Anglong Pinya berta lansi pajutlok dometame kardon